Party ni joto ni slai mula jakisake wholesale aluman tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alu te judi alu no khoboi dalbidar beremi alu no kari moman thogo pias te rusum tongo home delivery ni shepsap hake faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Hasong bujan pandani dang sawa tripra hodani hoda okra lasi rejakmani party mungno tei social media o bailar ngmani te tripra juwa lai botho United Tripura Youth Association Pomang Council te tripra sangnai botho ni koksil samungno firok mur khai di chafa krak saro TTADC ni main building go kaisa kokthum pandari ngai hasong bujan pandani dang sawa party mani party mungno tei srai sawi khana rakha ADC ni CM Purna Chandra Jamatia Manjaka ADC ni Deputy CM Onimesh De Burma EM Rajesh Tripura te MDC Devojit Tripura akosong Kerak salo TTADC ni main building o kaisa koktum pandaringai hasong bujan pandani dangsawa Tripura hodani hoda okra lasi rejakmani party mungno tei social media o bailar angmani te Tripura subalai botho United Tripura Youth Association Pomang Council te Tripura sangnai botho ni koksil samungno firok murkha edisi apa Hasong bujan pandani dangsawa party mani party mungno tei srai sawi khana rakha ADC ni CM Purna Chandra Jamatia Koktum pandawo ADC ni CM Purna Chandra Jamatia no karibo manjaka ADC ni Deputy CM Onimesh De Burma EM Rajesh Tripura te MDC Devojit Tripura akosong Aro sathai klayo lai thangnai 15 October salmario dosomini salo ADC hafangni tuidul mungbai Rajako Auklini Maniko Court Restaurant bisingo Hasten joto kaisi chuku bosoni hoda okra rokno te khlaijakmani hasong bujan panda joto bosoni hoda okra rokno no kok sanani rejakha jora Fiaba Tripura hodani hoda okra Birendokse Tripura no kok sanani jora rejak phuro pandani dangsa ADC ni EM komokoloi bono kok sanani kasumani koktuma Hasong bujan panda o joto lukurokni biskango Tripura hodani khoroksa hoda okra lasi rejakmani o video social media o bailar angmani yagulo Tungfla jaklaye ufla kafla sakha Tripura bosongni lukurok Aboni loge party mungno te kemangma o kala khe ADC hapani joto ojamarok party mungno te EM komol koloni tong mungno te sejamani loge Tripura hodani hoda okra Birendokse Tripura no EM komol koloi nakar sanani nanglai hene tisaka khora Aboni loge hasong bujan pandani dangsawo Tripura hodani hoda okra Birendokse Tripura no lachi rejakmani party mungno te EM komol koloni tong mungno te sejamani kok saka Tripura subalai botho United Tripura Youth Association Pomang Council te Tripura sangnai botho Tangsala hoku tisa amsayo kaisa join kokthum pandaringai EM komol koloni tong mungno te belai khakam jakmani kok saka Tripura subalai botho United Tripura Youth Association Pomang Council te Tripura sangnai botho ni adongrok Aboni loge hasong bujan pandao hasten joto kaisi chuko bosongni hoda okra rokno ringai pandao political party leader chokno involve khlaimani party mungno te kakam jakpani kok saka Tripura subalai botho ni ojamarok abo ekheno pandao involve khlaijak political party ni leader chokni yago hasteni Samaj Party songlachi rejakmani party mungno te koksil samungti saka Tripura subalai botho United Tripura Youth Association Pomang Council te Tripura sangnai botho ni adongrok paithago o koksil samungno te no krak salo TTADC ni main building go kaisa koktom pandaringai hasong bujan pandani dangsawo Tripura hodani hoda okra lasi rejakmani party mungno te social media o bailar angmani te Tripura subalai botho United Tripura Youth Association Pomang Council te Tripura sangnai botho ni koksil samungno firok murkha edisi hafa hasong bujan pandani dangsawo party mani party mungno te srai sawi khana raka ADC ni CM Purna Chandra Jamatia Oilago sanani musugo Sini Bram Ganang EM Komol Koloi Hosmo Budan Programo Kawangma Community ni leader Rogno Joraro Kok Salaimani Jorao Masa Musu Koekjun Borok
kok masaya hनै tasari honjago hनै boni against je kaisa community ni against te kaisa community ni walai rona ni naimani no जों clarification खायनायनि मुसुबो आदिनो बुबाग्रानि हेल्थ कन्डिशन लेखे हामया नेरो जतन साइमानो अरो जारा मिडिया थांनाय र बुबाग्राना आफ्रो दुई बार ट्रिटमेंट मा खाइ दं आरो बिसिङो बनि बीपी ब्ले लो आफ्रो 90/50 गे ओ जरावो चिनि बुबाग्रा जोंनो बार छावो चिनि प्रोग्राम नि टाइम न किसा लेस खाइदि आनि हेल्थ कन्डिशन ब्ले हाया हाय हनै चिनि बुबाग्रा जोंनो सासाव गे चिनि हदानि जे अक्रा फायनाय द अजमा फायनाय राय फायनाय बरनो जों रिक्वेस्ट खाइ जों साबा बरनो नों कक तासारि हनै हमानाय जों हमाया चिनि हदानि अक्रा रनो जों रिक्वेस्ट खायो आफ्रो निनि हदा अक्रा थों राय थों निनि कासबं थों नाराय थों जों बरनो जतनो से रिक्वेस्ट खायो आदिनो दिनै आजराव चिनि अनारेबल EM कमल कलय ब प्रोग्राम कन्डाक्ट खायमनि बागै हयतो गुनो साजालिया किन्तु बुबाग्रानि कन्डिशन जों मा बुजिलायनाय जों आफ्रो बरनो कम्युनिटी नि जे सिप फायनाय रनो सारालिया जे बुबाग्रानि कन्डिशन हाया होनो जों खावैसि बनि ओ बिसि इन्दुर काइसे रुम तंमानि ओसि डॉक्टर SK देबरमा डॉक्टर काहमनो जमातियानो तय फेयसि ट्रिटमेंट खायलायसि आरोसि नेने अमर सारै मा तंनाय बबो चिनि दफानो हामजागमानि बागै दफानि जे अक्रारो सोसाइटी नि जे अक्रारो नि बिस्काङो कक थाइसा थाइनि सानि मुसुमानि बागै ब कष्ट उन्टु दैफानो आजराव ब सयज खाइ दं फास सियां बुबाग्रानो साहा बुबाग्रा दिनैनि हेल्थ कन्डिशन हायाखे नों सिमि सासिलि बाद बाकी कम्युनिटी नि चिफ रगनो उलफानो जरा लाइसिना हाय हनै हमानि जरा हाफानो ब सयज खाइ दं हाजे जोंनो हामजागमानि बागै दफानो हामजागमानि बागै दफानो मेसेज रनानि मुसुमानि बागै ब आदिनो सयज खाइ दं इंगे ओ जराव चिनि बरम गोनां EM कमल कलयनि एगेन जे एलिगेशन फाइमानि काइसा कम्युनिटी नि खिलाफ चिनि ता बरम गोनां राजेश त्रिपुरा EM दङ चिनि देबजित त्रिपुरा दङ जों जतनो थासा चिनि दाउनि मेस दङ जों जतो थासा काइसा कम्युनिटी नि एगेन्स्ट ते काइसा कम्युनिटी नि एगेन्स्ट जों कक सालायबानि बाङै आरो थांमानिया जों कथालायै बाहायखे जों यक सामा मानो अमनसि जों थांलायनायनि नाय दं सालायबानि नाय दं abo akheno kokthum panda kok sana thangai ADC ni deputy CM Onimesh Deborma Saka jodi kebo fake news no teyoi jongno defame khlaina ni chai tok khangke jong legally action na hanai hake oborok rom jagnai ti jelo chop jagnai hunai কিন্তু যদি কেবো ফেক নিউজ নতুই হাইক্লাই যেন ডিফেম খাইনার চেষ্টা খাইকাই जों लिगेली किन्तु फियकलाक रमजागनाय जेलो सबजागनाय जों यागागला abo akheno pati mungno teyoi kubui pati mung tamo abono sawai khana rakha ADC ni EM Rajesh Tripura te MDC Debojit Tripura Bureau Report Chinkhora Jotono no klumka असामतानि सालनरुगै मा कुन्जश्री ज्वेलर्स एन्ड अदर सप्लायर नि बुखाक्तै खाका हामते हामजांमा याफारो असामतानि सालनरुगै रोजागै दङ 20% डिस्काउन्ट आव कुबिनो असामतानि सालनरुगै मेकिं चार्ज साकाव रोजागै दङ 20% डिस्काउन्ट आबनि लगे लगे 50,000 पाइमंगो रोजागै दङ हामतांमा सका फाइने 20 अक्टोबर 2021 सालमारि जरा दंनाय अ अफार Aboni bangai tengleria tei dakti faidi ma Kunjasri Jewelers and Order Supplier falnogo. Chini nikoma ma Kunjasri Jewelers and Order Supplier Proprietor Deepak Devnath Champaknagar Bazar near Tripura State Cooperative Bank Limited Assam Agartala Road Shalthang Tripura Contact number 7005658334 eba 9612220745